ole clear tu te masain kalolom le vek chewa tu tuma chuan Miss Mizoram sani somni pali mani loka an zo ta kha top 5 in ti siak na kan contestant finalist na just zona an sa nei kan hlirau don ani abikin top 5 china chuan in lo narva spawn se om lia lia ti lo the ni lawa san chu pangale kan ni to ni chuan mitam takina Miss Mizoram an lo rin ma se ni ta si lo te pon omani an mani chu kan soilem lawanga mi pui tam tak tu na hin an lain nial bang thei lawani tiang chu nia engpon is Miss Mizoram sani somni pali Jennifer tam takina phuni a chelo poka a fing boka huasin boka antia chuti la chumi tam tak chuanin a phu lo dewani Miss Mizoram ni tur chuanin engemaw deuh hi omani ti tok te pon omani poni se top 5 tena just zona an chhana hi uluk tak han lawnga thala ingai thak zo huna khanin ingai dan dik tak kha comment lama khan ilo soi vele don nia ama saber top 5 zone ama saber thang turin lel mingsangi kolasip khongain loading chak se kan chevel environment hum hala kan thang harin isya em environment chazel turven na na thil poimo iti min shil theyem kalome kan chevel environment hum hal na kunga hian mizote hi kan chang har to ani ti alan na chu aizol luikor aizol bulnaya luikor ramte ten fai natlang kan thok chin ti kan hu changin ania chuan izo nan hunung zo khamin zo non thei lo ke mo ka zot nan ang che environment chazel turven na na thil poimo iti min shil theyem kalome environment chazel tur ven himna na thil poimo ka ti chu mani chewa hian ania mi puiten mani chewin hei hi in en via ilakati a kan bol ho peidan ko nga sarkarin peidan tur min zirtir mang hian chatakin pei ila chuan chutie rual chuan luikor a te kongsir lama te po pei meilovin a pei na tur bol ho bo ma tak pei zelila chutiang chuan kan environment hi kan hum hal theyang kalome mingsangi kan lome adot le Rebecca zo than pui khozol som vele ngalila common question kan chevel environment hum hala kan thang harin isya em environment chezel turven na na thil poimo iti min shil theyem kalome kan environment hum hal chungchanga hianin kan thanghar chhomekin kasha kan environment hum hal nan hianin mitin te hianin kan nuna kan nitin nuna hianin ti thei kan nei chewa thil har salote te ti thei kan neya chung kan environment hum hal na ven himna na kan ti thei te chu pakhat na chuanin chalai no pangjok ten tehne na hianin kan environment hum hal hi kan inzirtir hi angai na salea skula te khotlanga le sunday skula te kan environment hum hal kan inzirtir hi nakin zela kan ram shwai tu turte anlani awangin nakin zela kan environment hum hal na konga mala tu tur anlani awangin kan zirtir thar angai na salea panhina chuanin tui hum hal kan ti na konga te chumai baka thingphun kan ti thing kan phun na lama te hianin kan thingphun wan da konga te hianin kan enkol zui zela kan chomdol zui zel hi angai tak zeta apathum na chuanin mason na kan ti kong cha kan de nana kong kan lai te hetiang te building ro pui tak tak kan de nan te a kan environment kan ti chha te hi ai apoi hle a chuwang chuanin heng mason na le changkan na kan ti le kan environment kan hum hal hi kan kalkop tir thiam hi angai tak zet ani kalome Rebecca zo than pui kan lome kan chevel environment hum hala kan thang harin isya em environment chezel turven na na thil poimo iti min shil theyem kan ram chevel environment hum hal konga hian mizo te hi kan thang har na sa em ma se mabak erol ko le kan zirna
elementary section achanga tun aya na sa le warzo ka kanin zirtira mitin chung ko tinin kanin chung vong faile kan in le at hevel kan von faina ko nga chan kan lak apoi mo ka ti emema mimal tinin kan om na huna chan kan lak chuan ra chwa at hen nge yang Mizoram hi kan state ni chun ania kan ta ania kan mangai tak tak chuan khoi huna po kalin intilimin munwam tak tak lui le tlanga te po kala kan ti nok phal me me ka ring lo pathianin ram nuam tak pakhat min pe a chu chu a ven him von fai le en kol hi kan ti mak mo ani kalome Jennifer Lelwin Zwali ren K kan lome kan sevel environment hum hala kan thang hari ni sha em environment chazel tur ven na na thil poimo iti minshil theyem environmental awareness hi chu kan nei thatokin ka sha a safe chitelui safe the riparian ti te kan dina amai ro chu soi tam thluk hi om lova tuna po ama aya awareness nei na sathi ka thlop ema tichang kan environment kan chevel von himnana apoi mo ka ti chu ama sabera chuan keimanin kan thinlunga kan ram kan nei chuni kan mangai le zwal hi apoi mo ka ti a chan e thingphun war hi kan in zirtir na sa zwalanga ya thing pakhat kan kitani chuan som kan phun bel le turani atop na chuan thil man non war kan ti na chula reuse le recycle hi kan man na satanga yani kalome if lin za thing pui kan lome common question kan chevel environment hum hala kan thang harin isya em environment chazel tur ve na na thil poimo iti minshil theyem kalome environment hum halkonga hianin kan thang har in ka sha a mapo kan son zel in ka sha a ven theidan environment ven theidan nia ka sha te chu a ma sabera chuanin chung kwa in zirtir na cha kan in pek na achang hianin kan veng him theya kan hum hal thei boka ko shan le khotlanga biakina te po in zirtir na chazo kan nei chuan kan environment hi kan hum him theyanga tin apanina chuanin man lai kan pi le pu te hun lai chang to chan rual chu chakna an lo ti thin kha kan chom nuna environment hum hal konga kan chan rual chuan kan environment hi hei aina sale azwal zokin kan hum hal theyang kalome ole khatyang zong kha top 5 in elna zone le chana ani